Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra kelima halaman 29. Ini pelajaran tertunda setahun yang lalu, Bu Nafsa ini. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya bergabungnya ya? 2 tahun, Pak. 2 tahun ya? Udah ya Oh, pas itu Mbak Wanti, Bu oh itu, iya Mbak ya. Eni. Oh, Mbak ini waktu ya, Eni Hongkong. Iya iya Oh iya karena sampean tertunda-tunda aja ya, udah pinter sih. iya iya Ya ya ya. Mangga, monggo silakan. iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Waladhdallin. L-nya ditahan juga sebentar. Oh iya, Pak. Waladhdallin. Tak ulangi ya, Pak. Boleh. Waladhdallin. Kemudian Ja'atit tammatul kubra. ja'atil tammatul kubra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Kemudian. Fa'idha ja'atis saqqah. Faida ja'atis sakhah. Wal amru yawma idzil lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Kemudian ke atas dulu deh. Wakulu. Wa kulu mir rizqih. Jangan ada e-nya ya. Iya, Pak. Wakulu mir rizkih. Jangan rizkih. Ah, jangan ada e-nya. Iya. Wa kulu mir rizqih. Jangan buru-buru. Wakulu mir rizkih. Wa kulu mir rizqih. Kemudian Innallaha balighu amrih. Inna Allah balighu amrih. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Asyaitanu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Wa inna lanahnu saffun. Wa inna lanahnu saffun. Wallahu waliyyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim.
Innahu kana minadh dhallin. Innahu kana minadh-dhalin. Bagus. Ini masih di garasi nih ngaji nih. Di mana nih ngaji? Lah itu ada suara mobilnya, Pak. Iya, saya Iya, masih beginilah. ingat sampean tuh kalau ngaji cari-cari tempat di garasi. Inilah ibu dan Iya, bapak, inilah hebatnya kita. Bukan kita apa ya, tidak memuliakan ilmu Allah, bukan. Karena murid-murid saya ini kebetulan mereka juga lagi berjuang, berjuang di jalan Allah, cari rezeki. Ya namanya di rumah orang, di negara orang, ya cari tempat. Ya kebetulan ada di garasi, selama itu bersih kan nggak masalah, gitu ya. iya bersih, Jadi Pak. ngajinya di garasi mobil, karena kalau di dalam rumah nggak enak sama bosnya, kan beda agama juga lagi ya. Iya, Gitu. Ya sudah teruskan, semangat ya belajar. Yuk. iya, Pak. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Wassafati saffa. Wassa wassafati saffa. Fazzajirati zajra. Fazza fazzajirati zajra. Wa kafa billahi syahida. وكفى وكفى بالله شهيدا Wal mu'tafikata ahwa. والمؤتفكة أهوى Nisa'ukum harthul lakum. نساؤكم حرث لكم Mata'allakum wali an'amikum. متاعا لكم ولأنعامكم Fudhilu biraddi rizqihim. فضلوا براد رزقهم Ala innaha qurbatul lahum. ألا 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 إنها قربة لهم وقوموا Waqumu lillahi qanitin. وقوموا وقوموا لله قانتين. Kemudian Inna allaha ma'as sabirin. innallaha ma'as sabirin. Inna allaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim.
wa anna Allaha tawwabun hakim. وأن الله وأن 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 الله تواب حكيم حتى Hatta ta'tiyahumul bayyinah. حتى حتى تأتيهم البينة Khafidatur rafi'ah. خافضة رافعة. Bagus, banyak kemajuan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ngaji di sini ya, maksudnya Iya, Pak. punya punya jadwal, nggak punya jadwal gabung. Karena di Iya, sini Pak. masih ingat sama Butika ya. Butika Mhm. kan periode kaummu juga itu Butika. Butika sampai Mhm. saat ini ada masih. Bu Iya, Pak. Intan masih ada. Barahma ada tapi Mbak jarang-jarang Rahma. gitu. Iya, Mbak Ada Rahma masih masih. masih calling sama Mbak Rahma saya Mbak kok. Wanti pun kadang-kadang suka ke sini juga. Oh, iya? Itu ada beberapa, tapi ada beberapa Mmm. yang sudah pergi dari peredaran, yaitu mungkin udah pulang, ada yang pulang ke Indo, ada macam-macam lah. Mbak Wanti sangat repot soalnya sekarang, Pak, sangat-sangat repot. Tapi sekarang malah lebih enak katanya sekarang ini. Oh, Itu gitu. kakeknya udah gimana Nggak gitu ya. ada? Hmm, eh, Iya biasanya kan kakek sama nenek sekarang megang nenek doang, kakek doang. Kembali lagi ke dulu, cuman gitu ya. Mmm, oh Tapi gitu. itulah sudah lain lain waktu, lain kesempatan, udah lain lagi. Dan sekarang Iya, Pak. alhamdulillah yang megangnya sekarang Mbak Eka. Kalau dulu kan Mbak Wanti Mhm. ganti-ganti. Iya. La ilaha illallah. La ilah la la ngegelik di sini ya ada mad-mad ini boleh. Heeh. La la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Muhammadur Rasulullah. Kemudian Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah Wa yu'tunaz zakah. wa yu'tunaz zakah. Sampai ini I suaranya enak ya, cuman masih kayak apa ya? Tapi mohon maaf mungkin telinga saya yang salah. Jadi kayak kayak gini ya, kayak be be be. Jadi kayak ada apa ya? Kayak apa gitu. Mm-mm. Jadi bulat gitu ya. Kemudian Innal fadla biyadillah. innal fadla biyadillah. Likulli awwabin hafiz. Likul likul likulli aw likulli awabin hafiz. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Kemudian Inhum illa yazunnun.
inhum illa yazunnun. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul wailul likulli humazatil lumazah. Hum ashabul mash'amah. Hum ashabul masy'amah. Narullahil muqadah. Narullah Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian ini silahkan. La ilam. Ya, Pak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Aku kalau baca surat ini kok kayak merinding gimana gitu, Pak. Ada setannya kali itu, nggak apa-apa Enggak, duduknya. hatiku getar gimana gitu. Oh iya, Kayak terenyuh gitu. bagus, berarti kan memahami. Mhm. Terus Fasabbih bihamdi bukan, rabb bukan. apa? Ya. Fasabbih, fasabbih bihamdi rabb, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Gitu ya. Fasab bismillah. Fasabbih bihamdi rabb Fasabbih, jangan buru-buru. ya. Fasabbih biham, fasabbih biham. Fasabbih bihamdi Bukan. rabb fasab Fasabbih biham, fasabbih biham di rabbika wastaghfirh. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya. Ya nanti dengerin suara sendiri, bagus suaramu cuman kayak yang ketahan sedikit gitu ya. Nggak Itu lepas kayak gitu ya, Pak? heeh, kayak kayak mohon maaf kayak kalau embe kan biasanya embe gitu, embe gitu agak ketahan gitu ya, jadi kurang heeh, Mhm. agak ketahan. Ya, tapi udah bagus suaramu ya Masya Allah. Tinggal dilatih terus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kurang sedikit napas saya. Iya, Pak. Gitu. Alhamdulillah Iqra 5-nya tamat. Kita coba ke Iqra Masih teruskan. Nah ini udah kelihatan ya tulisannya ya. alhamdulillah kelihatan, Pak. Oke, ini nun mati atau tanwin ketemu wau. Berarti sudah ada hukum idgom ya. Ini hukum Ya. idhar nun mati atau tanwin. Idgom, idhar, iklab di sini udah ada. Yuk silahkan. Silahkan baca. Min wahid. Miu tuh tadi ya. Mew kayak gitu ya. Miu 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 wahid. Miu wahid. Kita Miu ulang. wahid. Min wahid. Kemudian Awalidi. Awa awalidi Habba wa nabata. habbau gitu ya. Habbau habbau wa nabata. Habbau wa nabata. Habbau wa nabata. Habbau wa nabata. Kemudian Sirajan wahaja. Siro sirojau sirojau wah ha wah haja kemudian Zajaratan wahidah. zai zajratau zajratau wahidah kemudian Rahmatan wa ilma.
rahmatau rahmatau wa ilma rahmatau wa ilma. Kemudian Aduwaw wa hazana. bukan ada wow, aduh Iya, wow. ini Aduh. susah banget, Pak. Iya. Iya betul. Aduwaw, Bukan. Aduh, 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 wow. adaw, Aduh, adaw, aduh, adaw. aduh, aduh, aduh. Ainnya susah ya. Ain, aduh, wow. Adaw, aduwaw wa hazana. Bukan, aduh, wow, aduh, wow, Tak aduh, wow. langsung, Pak. Mm-mm. Adaw, adaw, Aduh, 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 adaw. aduh, Ya Allah. aduh, aduh. Mm-mm. Aduwaw Aduh, wa aduwaw wa hazana. aduh, wow. Bukan adau ya, ain, Iya. aduh, 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 wow, aduh, wow, wahazana. Coba, aduh, wow, Aduwaw, aduh. aduw, aduw, aduwaw wa hazana. Ya wis, utang nggak apa-apa. Aduh, Aduh, wow, aduh, wow, wahazana. Kayak tadi dengerin nggak Pak Amar? Pak Amar tadi. Kok dengerin susah dia saya, ngucapin Pak. sa sama zai. Tapi yang gimana lagi ya. Tapi ternyata Iya, huruf-huruf yang lainnya dia lancar. Ya wis, tak apa-apa ya. Ntar juga iya. terbayar. Ya, terus Wa ilahukum ilahu wahid. wa ilah wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian Kana fahishatan wa maqta. ka kana fa kana fahishatan wa maqta Ahsanu asasan wa riya. ahsanu asasan wariya. Kemudian Ka kana kana fahisat. Sudah ya Pak ya. Ya, mau ah, pinggirnya. Sekarang yang mana Pak? Oh iya, sebelah iya, miwar aja Pak. iya. Oh Illa hamimau. iya. Illa Illa hamimau wa ghassaqa. illa 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 hamimau wa ghassaqa. Wal Terus a wal akhiratu khairan wa abqa. wal akhiratu khairu wa abqa. Buhtanan wa ismam mubina. Buh buhtanau buhtanau wa ismam mubina. Kemudian Min waliyyin wala nasir. min waliyyin wala nasir. Bagus. Itu aja ya kekurangannya. Suaranya Iya. tuh oh mungkin kamu tuh orangnya manja ya. Itu mungkin lagu manja gitu ya. Siapa namanya? Nopsia Bu. Emang kamu tinggal di mana? Di Hong Kong. Mungkin gitu ya, mungkin.
Manjamu ya. Ya wis lah. Mboten napa-napa. Ya terus wawalidi. Wa walidin wa ma walad. Wawa wawalidiu wawalidiu wama walad. Wawalidiu wama walad. Kemudian Nuhin wa adin wa samud. Nuhin wa adin wa thamud. Sab'atan wa thaminuhum. Bukan sab'atau ya, sab'atu. Ya. Ya. Sab'atan Oh, wa atau, atau, tuh. ya. Atau. Sab'atan Hey, wa hey, hey, hey. Sab'atu. Susah ya itu ya? Iya, Kamu ketemu selalu wow. susah ini gitu ya. Dari tadi. Ayo. Sab'atan wa thaminuhum. Salah. Salah Salah. lagi. Salah ya. Coba lagi ya. Sampai benar. Coba. Sampai benar. Sab'atan wa Tuh. Sab'atu. 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 Sab'atan Sab'atu. Sab'atan wa thaminuhum. Sab'atu. Sab'atu wa sab'atu wa thaminuhum. Sab'atu wa thaminuhum. Kemudian Hudaw wa busyra lil mu'minin. hudaw wa busyra. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Kemudian Wa farihu bil hayatid dunya. wa farihu bil hayatid dunya. Sawaban wa khairum maraddah. Sawaban wa khairam. Sawaban wa khairum. Tuh, kamu di situ masalahnya. Wa Ya. khairum maradda. Kemudian hutangmu ya, may khairum khairum kamu susah tuh. Sawabau wa khairum, wa khairum. Coba lagi. Wa khairum maraddah. Dah, jangan dah. Sawabau wa khairum maradda. Coba lagi. Sawaban wa khairum maraddah. Kemudian Alladzi jama'a malan wa 'addadah. alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. yahsabu an yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Kemudian yang bawah ta'atu. Ya, Pak. Ini sulit ini. Iya, kamu teh susah yang kayak gitu-gitu ya.
ta'atau ta'atau wa qaulum ma'ruf. Tuh bisa. Tau-taunya ya kamu ya. Taunya Iya, jadi tau dulu. Heeh. iya, heeh. Oh, domatan ketemu wau jadi bunyinya to atau tau ya. Heeh, kamu latih Mhm. berulang-ulang kamu tulis kayak gini nih ya. Nih ya. To, to, ini ain, atau gitu doang tuh. To Oh, atau, P-nya dua. To mhm, atau, wakau, wa, kau dan aku, wakau, lum, tuh. Lum, lum, ta'atu wa qaulum ma'ruf. Nah iya, ya, iya kamu susah nih kalau ta'atun, kalau tanwin domatan ketemu oh jadi ta'atau mulu. Ini gini doang nulisnya tuh, pakai latihan tuh. mmm, Ta'atu. Atu. Kan ada lagunya, mhm. atuna ini atu. Ta'atu. Nah, ya, insyaallah lah ketemu nanti. Ta'atu 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 wa qaulum ma'ruf. Kemudian Wa jannatin wa uyun. wajanna wajannatin wa uyun. Kemudian Nadharatan wa surura. nadratan wa surura. Wa fakihatan wa abba. Wafa wafakihatan wa abba. La Kemudian iya, iya, Pak. La baridin wa la karim. tuh kalau itu bisa ya kalau kasroh tain patah tain. Yang susah Oh, kamu domatan domah susah. tain. Iya iya. Domatain. Mm-mm. Lamba la la baridi wala karim. Kemudian Fi samumin wa hamim. fi samumin wa hamim. Min waraihi adab. Min waraihi adab. Maghfiratau Mag, maghfiratau bukan mag. maghfiratau wa ajrun azim. Maghfiratu wa ajrun azim. Bapak ingat Mbak Wanti nggak dulu waktu itu kan miu-miunya yang susah juga tuh Mbak Wanti dulu Iya, mah. heeh, bener. Miu, nempel di mulutnya. Miu, 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 miu. Iya. Bahkan Sampai itu, Pak Ustadz lama banget tuh dulu Pak Ustadz malah kalau ngajari dulu. Tembak bahkan, miu 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 gitu dulu Pak Ustadz. bahkan kemarin Dengerin soalnya. ada Sumini Alip juga yang ternyata dia sering nyetelnya Mbak Wanti. Saya bilang, kamu kenapa sih tasir kok susah? Iya saya ngikutin Mbak Wanti. Jangan, saya bilang. Kamu mengikuti Mbak Wantinya yang sudah pinter, jangan yang belum pinter. Kalau yang belum pinter kan nempel terus miu miu Iya, miu miu gitu. Wis nggak apa-apa ya. Ternyata iya, perjuangannya banyak di sini banyak. Ternyata sekarang Mbak Wanti semua Mbak Eni udah jadi ustazah ya. Udah bisa iya. ngajar. Kamu juga bisa bentar lagi yuk.
Wa annallaha qad Jangan wa annallah, wa annallah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kemudian Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Walaqad ja'alna fis samai buruja. Iya, kurang panjang. Walaqad ja'alna fis samai buruja. Fis samai burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Kemudian Inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Walahum fiha azwajuhum mutahharah. Bukan azwajuhum, nggak ada humnya. Ya Allah, iya Pak. Iya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun.
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Banyak kemajuan, azim. alhamdulillah. Tinggal Makasih ya lanjutkan. Pak ya. Ini sudah ayat halaman 5 ya, nanti masuk halaman 6. Iya Mudah-mudahan Pak. segera Ya lancar, kalau ada waktu cepat. kosong. Silahkan. Nanti Ya terima istirahat kasih. Pak. Iya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Pak Ustadz.